Ayran sportivna kanal surtaçılara, sağa köngül tustutun sengeren köröçüler, ayran ustar bölöge kıyı behin sılından sport dıbarı hıgar Jokuskoy koraka ıtıllar, uhu günü federalne okuruk köngül tustuga çempionatın sıtı kapsıhıların, kalbarkay kamlanıların Ehekanan kördürü, ehitinlere ehkellibet, onun bu bir emeğe bihigi kanal budun kıta birge bolar gıtıgar ıngırabın. Baldan sızıpap Nikita Khabarov kişilerine raksan bir nal bolla. Buriyatiyette Avrupa baronsu prizora. Ivan Yarigin tühülgetin kaya kota hıcıbıt. Baldan sızıpap kapsığını kaya neher. Behi olbut Nikita Khabarov Alexander Medvedev birihin. Alexander Medvedev tühülgetin. İki togulla ayrın kömüs prizora. Dmitry Petrovich Korkin turnirin prizora. Ivan Yarigin turnirin prizora. Sakayren üst togulla çempiyonu. Bastığı tühümäktemekten 4 sekunda kaldı. Кандидат в мастера спорта, победитель республиканских турниров, студент училища Олимпийского резерва имени Дмитриева, 30 sekunda kaldı bastığı tühümäktemekten. Афанасьев. Его соперник в синем трико, представитель команды республики Baltan Nikita'nı bir nalaksanına kıyaniher. Юлиана 20 лет, кандидат в мастера спорта, участник первенства России до 21 года, студент училища Baltan Borgerin yana Daniil Ivanov'u тренеры kaybıda. Данилов, Некрасов, ковер Б. Bastığı tühmek bir nalaksanından tümüktenine. Nikita Khabarov'ga Nurgun Skrabin, Nurgun Sergin sübeme bolallar. Nurgun Sergin birigen Sakayren sümeddeme komandatın naşarniga. Nurgun Skrabin meğe kanılas sümeddeme komandatın sürün trenerinden ananan bastığı küragar öleli edecek. Kapsığını ötü kadar kamlanın oğulluğada aksan bir bilgeden neyektak. Baldan Nikita töbetin bolcur. Adaktağın bolla. Lera mantan toqtaqarın korokka Nikita kömüskenne. Minüte 5 sekunda kalan turar. Kekki baldan sıcıbap kaksan üstüne al bolla. Baldan bıyılgı Ivan Yarigin tühülge terkettüğün ılbıda. Kapsıbıt salganan barar. Baldan sıcıbap 4-0 aksandan Nikita usta baltara minüte kallı aksan. 4-0'ga. Avrupa baronsu prizora Norottar kedlarına klasta sport masterı Ivan Yarigin tühülge kayılağa. Baldan sıcıbap kapsığını bahayan yer. Nikita Khabarov'ga balahınyanı top sarargar minüte 10 sekundalak. Dara mantan bıraksını koddan kodun hep Nikita. 35 sekunda kaldı kapsığı tümüktenere. Edde bu olatlar kapsığa tühülge diğer kapsığa cıvıp oluqtaqtar. Разрешите вас поздравить от имени Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия с торжественным открытием чемпионата Дальневосточного федерального округа по спортивной борьбе среди мужчин и женщин. Altı 11 kilolu aktarga final çempera kisiga Artyom Slepsov onunla Nikolay Zabalaskay aksanlara kibirge. Aksan olaq kaltarkay turar. Kaya bağarar atıyorlar yan höp. Südbeh günde kalla. Artyom adaktır. Onunla turan kalla. 2 bal kökka. 4 bal kıhılga. Aksan altta. Kada kökka verdiler de. 4 bal kökka dediler. 1 bal kıhılga. Mereme bütte.
Билеген челлендж көтөр. 2 балла борцу красному, 2 балла борцу синему. Челлендж выигран. Счет баллов 4-13. Сыйга бедилер. Оннаттан эти табылуға чуткара халқастар тағысылар. Артем Слепцов сәттөскі ақсанынан көйін финал аңыра кирсиге тағысты. Ол кәмге Виталий Евдокимов, Роман Николаев кирсилері хаққанар. 4 бал. Онна 4-10 ағысқы ақсанынан Роман Николаев көйіні етен финал аңыра кирсиге бұрабы ұлла. Сеанс технических преимуществ победу одержал Роман Николаев, Республика Саха-Якутия. Алтон 1 келелек бағыштарға Борис Баршуев көхіл мұннық Бурятия, Петр Константинов Сақайра көк мұннық. Көйбіт финал аңырығар таққыға. Оннаттан Россия чемпионатын төхілге тер кіттіні ұларға бұрап оңырырға олығар әлләқ қардыны оңырықтақ. Көхіл мұннықтан тұстар Борис Баршуевқа 30 секундалақ сәрәті берілінді. Оқсы, Борис Баршуев 2 балы сәрәтиләқ секунда бүтірі 2 секунда қалан тұрдағына хұрынна. Ақсан 2-0 минут ағыз секунда қалан тұрар. Басты өтіғімәқті мүктенірі. Баршуев Бурятия бұға. Аллаху жөттіліқтәхіне орды. Ол табәті Бурятия дірдерін. Аллахан жонын чемпионы пізжері болар. 6-11 килограммия күшке. Бәті республикатығыр лидердерге чуғатан ұлжар бағыз. Бастығы түйімәқті мүктенері 5 секунда қалла. Ақсан олар иббат. 2-0 ақсанынан Бурятия бұға Борис Баршуев қапсыған неке. Олаттар ханяланға бардылар. Минута 5 секунда қалла. Борис Баршуев Петр Константинов кесілерігер. Оғдыры да Петр Константинов болыс шөйді қамнатан көрір. Минута 4-5 секунда қалла. Петр Константинов білген. Владимир Григорьевич Яковлев салықтатынан күшті ағатчын елері ағар. Онна манна. Мұрақсы оңырын, албас оңырын көйіға тередден финал аңырыға таққа ден күшті әріні кәтәхін олыр обыд. 4-5 секунда қалла. Борис Баршуев Петр Константинов кесілерігер. Петр олығы жүгәдік оғырдағаттан. Мен неше албағын оңыратшы, онна қонны қаннаттан үлістеттен бірақсылары үшейді оңыртылатшы. Оланы күйтәві 30 секунда қалла. Баршуев бастығы өтөймәк қалбы декке балын көмішкен ғылжар. Дәрі Петр Константинов адақтата. 15 секунда қалла. Дәрі 2 бал бар. Ақсан 2-2-ге тәннәсті. 5 секунда қалла. Баршуев обратной албағығар тардан көрір. Онна 2 ақсанынан Петр Константинов қапсыға көйіне сетесті. Олғынан баран Борис Баршуев мұнны құттан. Бурятия сүймәддәмі командаты тренері Мәккүйәр челленджі бірақта. Білеген судьялар қатылағыны көріқтірі. Онна Борис Баршуев Петр Константинов бүтәйік қамнаныларын экранғы көрембан көйіні Петр Константиновқа берділер. Сандал Прокопьев Сақахері Олимпийский әрелері бөлімнер училище Онна Манчары Ильинов Ежеген Тустугос колатын етілі чыта білеген Сақахерен сүймәддәмі командаларын бөлімнер кейінге
erçilileri ahar. Alttan uğlaqsandan Mançareli'nin o kapsığını erillaqtık bahaya tutan yer. Onda Mançareli'nin 10-0 aksandan iyteğatilaq gıyını hurunan final ağırıgar tağısta. Ivan Stepanov adaqtata jerim tutup turur aslibat. Ivan Stepanov usaldan Lyubomir Ashiyin mekan Tostugos kolatın itillatçilerin kisileri halkanar. 4-0 aksandan Kökmonluktan Rossiya studenlerin ürün kömüş prizörü Lyubomir Ashiyin kapsığını kıyan yer. Bütün Rossiyadağı o studenler üniversitelerin ühüs mesleğe. Bastıqı döyməqdə müktənirə sürbə 5 sekunda qaldı. Össökki bağlı Lyubomir Ashiyin sorunar. Aksan 0-7 bolla. Respublika ürün kömüş prizörü Rossiya studenlerin ürün kömüş prizörü Lyubomir Ashiyin 7-0 aksandan kıyın yani össe bir bağlı hurunan aksan ağız 0 orada. Bastığı tüymäqtä müktənərə 10 sekunda qaldı. Lyubomir ikkini deyilən Nırat tüger. Çorapçı sport onu tüger ötüldü bırattı. Marfunovtar belişlerin 6-11 kilaga çempiyonu bolar. Onda herallaqtık kıyını tespide. Lyubomirga Albert Makarov, Kirill Zakharov taqqan söbeme bolarlar. Anton Ivan Stepanovga Anatoliy Sipsap taqqan söbelerim alır. Jarada qottor 7-14 kilaga finalga taqqarıyan kapsıga. Kıhılmınlıktan Respublika kategoriялық чемпионы Шахтерская слава международный турнир кыйылага Чорапчы Тостугас колатын итилляшыт Олег Фомин билинге туругунан Көкмонлуктан тустар Дмитрий Георгиевич Мендешвили бүтүн Россияда төхүлгетін кыйылага Албан Авакумовка 1-0 санына хабарыттарын ехер басты төхмақты мүктенері 1 мөйті қалылы Албан Авакумов Дмитрий Мендешвили бүтүн Россияда төхүлгетін кыйыры 7-14 килога кесібіті Антон Олег Фомин 7-14 килога жакөһөн кесетели жар Kapsığı salganan barar. Aksan 0-1 Kökmonnуктан Александр Николаевич Иванов бүтүн Россияда төгөлгөтөн кыйылага Албан Авакумов капсыгыны кыйын яр Огулин федеральный округ призера Республика призера Басты төхмақты мүктенері 10 секунды қалды. Олег Фомин Албан Авакумовка 0-1 аксанынан кайттаран яр. Натан bu bastığı töymək manlıqda müktənər. Ekkes töymək sıdıdıq ahıqtaq. 7-14 kililə bəqostər büt final ağara kisiləri gər. Ekkes töymək sağalanına. Aksan 0-1 Kökmonnуктан Tatta talı bəqaha Alban Avakumov qapsığını kəyən yer. Ölü hıtar çorapçı onunla tatta luğun bəqostıra kisələr. Bir bal Oleg Fominga aksan bir getenleste. Nere? Elekes kamdanına oran korda.
Олег Фомин салғы білен 2 балы. Sorundan Aksanı 3-1'ge orada. Олег Фомин Албан Абакумов кесилерге. Önütetörden 5 sekunda kalla. Bu olatlar bayılgı. Ivan Sergeevich Şerigen 36 sütü hürgetiger. Kıttığın albuttara. Etken sette 10 kila kesivittere. Biddi kayılah, biddi kaytarılah. Kurakta hini tümükte bittere. Manca bilgen Rusya şempionatıgar. Bu olatlar bıtın. Albanı sette 10'ga. Олег Фомин'e sette 14 kilaga koruyor bit. İki balı verdiler. Aksan 5-1'ge 4 balı Baybal Durcan'a verdi. Aksan 7-1'ge valla. Ol kemge kök munluktan challenge katon tüyer. Korokka ol bir attın. Ol kemge Alexander Balurap 4 balı hırından 5 üske aksanınan Vahala Igor Goryev bahaya tutta. Олег Фомин Албан Абакумов кесилері салғанан барар. Ақсан 5-1'ge. Олег Фомин өссөкке балы hırından Ақсаны 7-1'ge orada. 4'den 6 günde kalın turar. Oğların Alban Abakumov oturula hatçaları gar aras. Erekkes kamlanıların oran. Arasты kurtala bütügenler elbaq. Anan kapsayı bir tek sekündeleri edili. Kurtallaq balanyaları ösketen söp. Onu Олег Фомин eriye süren takkan össökke bağlı hırından Ақсаны 9-1'ge orada. Salgı eliten bolcan. Nakakkar giten bağartılır. 17 günde kalan turar. Ağız bal çorbaqtağı Олег Фомин әрәлләқтік bahaya tutan yer. Челлендж ковер Б. 4 балла борцу в красных трикот. Челлендж выигран. Onna bu kapsıga 9-1'ge Ақсаннан kıyını hediyen Олег Фомин final angara kesini kıyan finalga tağısta. Onna sayıngı Rusya çempionatı ırkıttar brabı süs bırıhan Allah. 7-10 kilolar boğuşturga final angara kapsıga kıyılmanlıktan Igor Matveyev, kökmanlıktan Ivan Potapov. Bu olatta Respublika Игор чемпионаттарга Николай Николаевич Тарскай атынан чемпионатка Игор 2-3 онтон Иван Потапов 3 месселері ылаталы жібіп призердор болалар. Онтон Игор Матвеев республика әдердерін 3 төгілләқ кайылаға болар. Онан жа Анксели қочатын Тостуға сколатын етілләсті Россия спорттың мастера Игор Матвеев кығымынлықтан. Бурятия президентін ағас түйілгетін кайылаға 6-15 кила, оннаттан кәлінгі кәмлерге 7-10 кила көһін әме көғағана хоқыт көрдірілері көрдірттүйілдер. Иван Потапов 6-15 килаға Россия дәрдерін 5 күшті бағығын егер кейді әджівіт таста жаңыттан түріттәқ бағыз. Бастығы тұтшы күнділәқ сәрәті Иван Потаповқа берілінді, Игор Матвеев адақтата, оны салғы 2 балы hırından Partır gölelirin köröbüt. Keriye salbahı qaralan össü 2 bалы hırından Ақсаны töt nağlan orda. Başta ötüyor məxtümüktenlere 5 sekunda qallı. Sökke bağlı hırında Igor Matveyev Ақсан 5-0.
Setten al, 9 nal, 11 nal aksandan. Elellak köyüneten Igen Matveyev finalga tağısta. Pyotr Kesnafotov, Sayan Jagzamayev köyülakların kıtta kığılkamaya budjahıga. Ekkes tühülgaga ağıvan altta kilelakta tustaydılar. Kapsığı salganan barar. Sırıf atakeden bolbu da bit. Onan aksan bilegen 5 nalga bolan turar. Bastığı tühümek tümükten ara. Sürbe 5 sekunda var. Aksan setten av bolla. Igen Matveyev pössek kibalı horunna salgı kereskelenir. Onna mattan kapsığını sıtır kadar kamsanı taksı bata. Kapsığı salganan barar. Ekkes baharlaq tüymek. Göybet finalağara kapsığıga köyen finalga takkar. Onna sayıngı Rossiya çempionatıgar kıttar barabı ılığa. Jarada Ivan Potapov ola şudda kamnatan kodda. Ol günümman kapsanıtın sitere tererdi bete. Ekken ar mütabar. Aksanğa sette nol bollağına. Ivan Potapov manna. Lop batça kamnanılarının ortalığa toğuna köyü kineyka gelektak. Kamsanıların sitere tirettiğine. Minüte 5 sekunda kalla. Aksan sette nol. Ivan Potapov kendiye sobuyan suyran takkadırır. Algınan bay Igor Matveyev peti kamnanıttan bartıgar belem turar. Gara Igor Matveyev pataktabıdan Ivan Potapov oluğu şöyle utarı görüştü. Onda mantan toğ kaddak kamsanı taksarın salgı görüyor kayın. İki bal Ivan Potapov'a götürgenge berilliktak. İki bal berilli bete. Aksan setten al. Salgı Igor Matveyev pössü ataktan iki balı. Sorunlarga zıhvatılı durar. İki bal aksan 9 nulga bolla. Onna 11 nol aksandan itaqatilaq köyüneten. Igor Matveyev finalga tağısta sette 10 kilolaqtarga. Onna sayın Moskvaga ıtıllıqtaq Rossiya köngül tustuga çempionatı arkattar barabı süs bırıhan ılma. Aysen Potapov Nikolay Sipsev kardalargar final ağara kisi haqalanna hatta 14 kilolaqtarga. Aysen Potapov bir balı hurunna aksan 1 nol. Sürbe 5 sekunda heger oğatlar bağlı oluştular. Aysen Potapov Nikolay Sipsev kaybettara. Alek Famini gıtta kıhıl kımış medali bacahıga. Bayılgı uhu kilin federanne okuruk çempionatıgar. Onna sayınga Rossiya çempionatıgar kıttar bravo süs bırıhanılığa. Aysen Potapov Rossiya studenlerin prizora. Oqsa jarada iki bağlı horunna. Aksan 3 nol bolla. Salgı parter gölelir. Aysen Potapov bılırıngı Ivan Yarigin otot behis kubagan baronsa prizora. Alexander Vladimirovich Krylov bütün Rossiya tağı tühülgeden köyen. Çempionlar serebey tardılarıgar. Jollaq bileti tartanılan 1 milyon bu kaçınan nagaradalına hıncıbıda. Anınca Aysen Potapov bu kapsıga itaqatilaqtı üstüne alaqsandan köyen yer. Respublika 2 togullaq çempiyona. Sportivnay 10 yıllar prizordara. Jara Nikolay Sipsev iki bağlı hurunna. Salgı. Oh dada nakata qoraro kutalla balanya kidda. Amsanı siteren oğullu bakka. Aksamad 5-2'ye bolla. Asta jağıttı turuttaq.
Aysen Patapap salgı elite Paramakaşka golbata. Onna ras köyüne hitiyen finalga dakkan. Alek famini gıtta kıhıl kamış medali bol jahar baravallah Anton Nikolay Sipsep. Kehangi programmaga bronsa medali bol jahıga. Ol kemge 92 kilolaq boğuşturga finalangara kisiyen Nurgun Sergin, Emil Ramazanov Kabarovskay kara kisiyecallar. Aksan 0-0 bastıgı tüymek. 4-5 sekundda asta. Kaybat Arsalan Barjanimayev, Maksim Lübeneskay kıyılan kıtta. Kıl kamihö bu jahıqtıra. Nurgun Sergin bastıgı kıyı bağlan sorumda. Emil Ramazanov Kabarovskay kara boğuha. Balırıngı uhu gelin federalini okuruk baronsa prizora. Ekki köberinden saka onna. Kabarovskay kray Buryatiya Respublikatın bağıştırı utarıta körsüyeller. Bege komanda naşanlıga Nurgun Sergin kişiden karalar abut. 1-0 aksandan. Erillaktık gayener. Bir köyü bağlı sorundan aksanı 2-0 orada. Nurgun Sergin. Olkamga Pyotr Kisnafotov Sayanjik Zamayev kisileri raksan 1-1 etenneste. Bastığı tühmek tümüktenne 10 kilolaq bağıştır. Kaybat Igor Matveyev kıtta Golkamış medali bol jahıga. Pyotr Kisnafotov Sayanjik Zamayev kisileri gar. İkkes baharılaq tühmek. Bol oturar Sayanjik Zamayev ederderge. O gelin federalini okuruk baronsa prizora. 2 minuta kalla kapsığı tümüktenlere. Kaybat Igor Matveyev'tin kılkamıyor bu jahı. Onna Rusya çempionatı kıttarga toluru bırabalığıga. Minüte 5 sekunda kalla. Aksan olur ibat 1-1 Sayanjik Zamayev yuhattan sünnütten tutan kamsanlıların sağlığın bağırtalır. Sayanjik Zamayev konda kanından umsan kiren 2 bağlı horunna. Aksamı 1-3 valla. Salgı 2 balgar giden 1-5 konuda. Dara mantta yuhattan Lampaşkal bahına ordak bunda 4 balga bıraktak bunda köyü kalen söp. Челлендж ковёрка. 4 балла борцу красного трикола. Челлендж выигран. Балл борцу красного трикола. Onna 1-5 kaksandan köyüne hitiyen Sayanjik Zamayev Buryatiya Respublikata Igor Matveyev kıtta kıhıl kamihö bol jahar barabı ıllah. Nurgun Sergin, Emil Ramazanov kisileri garaksan 6-1 2 minuta 15 sekunda kalla. Роман Николаев, Республика Саха-Якутия. Össü bir bal 7-1 valla. Ol kemge Buyan Sıdenap Roman Nikolayev kisileri bol oturur. Bayır Sıdenap Kölmünlük Roman Nikolayev Kökmünlük. Bayır Sıdenap Buryatiya Respublikada Roman Nikolayev Sakahira kisiler 7-19 kila finalga takkarın kapsı. Finalga Rusya ederderge çempiyona Avrupa Türkiye'nin baronsa prizora Tamir Yeshinimayev küyten katahan olur. Buryatiya bağıha Bayır Sıdenapka 30 sekundalaq sarati berilinde. Roman Nikolayev Rusya ederderin baronsa prizora. Roman Dmitriev berihin kıyılağa Dmitri Petrovich Korkin Türkiye'nin ürün kömüs prizora. Kapsıhıga 15 sekundadan 12 köyüne takıqtaq.
Ақсан олары бат 0-1 Роман Николаев қапсығыған неке. Басты өтемақты мүктенері сүрбә күнді қалла. Роман атағынан ойын көрір. Он секунды қалла. Bir bal Gökmenlik'ten Роман Николаевка. Ақсан 0-2. Мастера спорта. Призер Республики Бурятии. Тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва Матма Базаров и Элбек Базаров. На ковре А победу одержал Юргун Сергий, Республика Саха-Якутия, и выходит в финал. Final ağara keşifiyar baharılaq. Ekkes tövme xağlanna. Neoğlu kaksandan Gökmenlik'ten Россия спортын мастера, Россия дәрдерін призера Роман Михайлович Дмитриев Берехин кайылаға Роман Николаев қапсығыны кайын ер. Кандидат в мастера спорта. Победитель первенства Дальневосточного федерального округа. Minüte 5 sekunda kalla. Aksan onları taksıbat. Bayır sıdırıp Buryatiya. Eder bağı bilgin toqqamdan yılların orarın kör yok büt. Роман Бартын küyten keten tühülgör tutukar oluq taqtık terinden turar. Minüte 9 sekunda kalla. Роман Николаев 0-90'dan kapsığını köyün yer. Üstüde gol ataktır Роман. Salgı 2 bağlı hırından aksanı 5-0 orada. On 5 sekunda kaldı. Роман Николаев herhalde 5-0 aksanından kayın yer. Kanada dağınık sabat. Bayır sıdığınıp. Bileyim bana 5 sekunda her 5 bağlı batacakçı. Onun Роман Николаев 5-0 aksanından kayın etiyen. Finalga dağısta. Onunla Россия dərdirin çempiyona prизера. Tamir Yeşin Yamayev vakıtta kıl kömühü bolcayıға. Победу одержал Роман Николаев. Değerli dostlar, Uhukül'ün federalnay okrug çempionatın finalda çastıra hağalandılar. Okurdu 5 sette kilega sürbe 4 boğuz sağlabıdıttan boronsa medali bu jaha tağıstılar. Kıhılmınlıktan Buryatiya beğaha daşıdan dukap. Onna kiline otarı Gökmenlik'tan Pyotr Kapılov. Россия dərdən prizora. Adda kapsığı baranın körüq kayın. Arkadi daşıdan dukap Buryatiya beğaha. Amiye. Ananı kategori kapsıhları kayıttılan. Baronsa medali bolcayıga bihigi Pyotr Kapılov putu kıtı tağısta. Ondan attınağa kabirge. Derede Pyotr Kapılov 2 bağlı hırına salkı nakattan 4-0 oğustaq sanı. Petya egeretin ağara Alexey. 2 kabirge usaldan tustuğuz kolutun itillatçı Tayvan Stepanov'tın baronsa medali bolcayı sılcallar. 1 minüte heger aksamı 4-0 bolla. Gökmenlik'ten Российская Федерация спортын мастера. Россия студентлерин чемпионы призера. Россия дәрдерин призера Pyotr Kapılov kapsıhını bahaya tutan yer. Bu yahınga 5 sette kilaga finalga. Lyubomir Ashiyin Fyodor Postnikov karşıyıqtırı. Pyotr Kapılov bilen kapsıhını erelləxtik 4-0 aksandan bahaya jar. Onna toqtalı hoq. Bätin tustutun kördän tustar. Pyotr Aspıt sıl ığma yegar sütbet öt sıllaqa bu manna
ытыллы быт Россия студентларын түйілге теркіттіні бұта. Ол кәнне тұстутын тоқтатан баран лохан түйілгеға аманна гетін таққан білейін баронсаны бұл жағыға алтта налақсанынан қапсығыны бағайын ер. Аттынаңы көберге кене керетін аңғара оғылырға андойдой Европа түйілгетін көйлаға спорт мастера Россия дәддерін призера Алексей Копылов 11 налақсанынан көйіні етен Россия түйілге теркіттар бұрабы ұлла. Антон Беге керші бітігер Петр Копылов Алексей егеретін аңғара басты түйімақ төміктен 4-5 секунда қалан тұрдағына алттан ұлақсанынан итағат иләқтік бағайы тұтан ер. Дәрі Петр Копылов өссі бір балы ғырынан ақсаны сәтті 0-ға аңырды. Петр Копылов финалыңыра кесіге татты талыта Российская Федерация спорттың мастері Александр Медведев түйілгетін призера Федор Постников бағайы тұппыта. Бастығы түйімақ түміктенне ақсан сәтті 0. Итак, до КВБ. Петр Копылов білеген Поединок за третье место весовой категории. Прокопий Николаевич Петров салаттатынан әтчелділері ағыр. Представитель команды Прокопий Николаевич Петров бары білебет Россия кетен чекке лаққа елаға. Российская Федерация спорттың мастера білеген республика сүрбет өттерігедлі әдердерін сүрін тренері. Бағарылақ иттесті хүмәк баронса медалі бұджағы бұтығар. Сүрбе төт бағыз сағала бұтығар бастығы баронсаны Петр Копылов бігереті. Алексей Копылов кәтеға ұнттан 2 баронсаны кем кәтен Россия чемпионаты ұрқыттар бұрабыларын бұл олаттар бағасалар. Аркадий Дашыдан Дукап уанна Петр Копылов. Петру Копылову 25 лет, мастер. Опсая сүрбет өт бағыстан үс Бурятия бағаға, уанна сүрбе бір сақа олат тұғында. Бәйін сәтті келеға. Анта байылғы оғы келін чемпионатығар сүз сүрбе ағыс бағыс кәлі күттіғыны ұлла. Петрова, Филиппова. Поединок за третье место. Весовая категория 57 килограммов. Дәрі үсі білді торы тақтан. Ұтырлахатшы татағын көтіғын тахарда. Жәрі манна тоқ бал бәрілері 2 бал. Дашыдан Дукапқа 4 бал. Петр Копыловқа бәріліні. Онан ақсан 2-11-ге болла. 2-11-ге болықтақ. Табылуға мүніті бейхін ағыз сөкінде қалан тұрар. Дәрі қапсығы бұт салғанан барар. Өз көтін білейін Петр Копылов 1 балылар түгенегер. Бұл қапсыға рас техническай кәйіне сетихеға. Минута 4-5 секунда қалла. Да, үсі бидді тақтағын болла. Оны тамантанық сабаққа кебалы ұрын оққа. Ақсан 2-13-ке Петр Копылов Оғу келін федеральный округ чемпионатын баронса медалін кәтәк жестәнне. Онын бейін сәтті келі сүрбет өтбі ғыстан. Егеде олаттар Алексей Петр Копыловтар баронса призер болар атын ұллылар. Онын бейін сәтті келіға сақа бәғыстыра ингелерін бербәтілер білеген көхіл көмейі бұд жағыға 2 ол бұд тақыға. Дәрі доғыттар сүрбет өт бәғыстағыла бұд бейін сәтті келіләқ бәғыстырығар. Сүрбе 2-тен кәннігер қалыларынлар финалға кирсе тағыстылар. Любомир Ашиен көхіл мұннық чұрапчытағы тұсты осколатын аспыт бәғыс бәті мәкөнтін түріттәқ. Онна көк мұннықтан Федор Постников. Федор Постников бәті татты талыта Российская Федерация спорттың мастера. Республика үстігілләқ чемпионы. Онна Федор Постников Александр Васильевич Медведев 2-4 сыллақ түйілгетін баронса медалін кәппеті. Антон Любомир Ашиен ғымы егер бұл сағалаға ұйтылы бұд Россия студентларын чемпионатын кержік сейден кәнеттен үрін көміс призера. Республика Ойгулан Иванов кәнеттен үрбәті өтсілла барон үрін көміс призера. Нанжа білен тоқ қадда қапсығы баранын көріққа бұғылаттар, бұратты Марфуновтар бір истерігер көстен тұрардақтар. Ол онны Любомир Ашиен Федор Постниковы бағыя тұппыда. Әне бей Марфуновтар бір истерігер 6-11 келеға көрсіз біттірі. Білеген 5-7 келеға. Онта бұл чемпионат ұрытыта дейін 2 келе допустағыда
Onun oğutlar bugünkü günge 9 kilini kördürünler. 7 kiloga kelenler finalga kiyse ajallar. Sürbe hükünde kalla bastığı tühümek tümüktenere. Ulakan toqta kamdanı taqqabata. Bastıkı tühümek tümüktenine aksan olar ibata 0-1 kök monnuktan Fyodor Postikap kapsığını bahaya tutan yer. Onuttan bile sanyalanğa kene dost trenerı Prokopy Nikolaevich Petrov ütü sübetin amatın soğağa taharardı bolgomtulaқты isten turar. Спорта России представляет спортивную школу Олимпийского резерва имени тренер Прокопий Петров. 7 kiloga finaline kiyisibitiger baharılaq ikkis tühümek sağalanma. Lubomir Rashin Fyodor Postikap kiyisilerger. Пользу Федора Lera Fyodor Postikap adaqtabıtın Lubomir Rashin utar koruşta. Onna salgı kanyer takkan ikke bağlı horunan elitin bolcanna kakkar giten bakartılır. Ikke birge aksandan inniki tağısta. Lubomir Rashin salgı elitin bolcan lelir. Tamanna stoyka berek kahap. Stoyka berilinne. Aksamı tularida. Lubomir Rashin kapsıhıga inniki tağısta. Damantan bilen bıraksını kütebet. Okse manna sojuya 4 balı Fyodor Postikapka berer 1 balı Lubomir Rashinga aksan 4-5 bolla kapsığı bıt sıtır kayda baltara möte kalla kapsığı tümüktenlere Bölegen Lubomir Rashin munnu guttan mökkörü taharar kubik bırağalında sojuyalar bilen katılahını korunlar baharını ılını ıhtıra. Dere doktor katılahını koran baran challenge program bolla. Aksan üs alttaga Fyodor Postikap kapsıhıga 2 bırağıtından lappa inniki tağısta üs balsadıktaq minüte sürbe hette hükünde kalan turar Fyodor Postikap altta üs aksanına kayan yerder anı Lubomir Rashin lelirin korabıt minüte 15 sekunda kalla Lubomir Rashin onna Fyodor Postikap kisilere bilegen satır kayaqtaq billen turan kim dağını kayıttarın bağırbat uhu kilin federalini okuruk çempiyonun atın bulcahıta da bileyim anna bıraksı 4 bağla kamsanıra bırır tügene veskata 4 sekunda kalla 2 bağlı Lubomir Rashinga aksan 5 alttaga bireme tibete onna bo kirsiga 5 alttaq sannan köyüne hetihen 2 tönçe sürbe 5 sırla kuhu kelin çempionatın köyülağın atın ılla Fyodor Postikap onton Lubomir Rashin ürün kömüş medali kategorinin olatta Rusya çempionatıgar kıttar brabıl bıttarından eti isteğin ağırda boluqtun. Sürbe 5 boğuz sağlavut 6-11 kilili aktarıgar ühüs meste baronsa medalin bolcaha tağıstılar. Kıhıl monluktan Erdem Barakşonap Buryatiya Kök monluktan Artyom Slepsov Sakasira Kıybıt boğuz Rusya tühülgetiger kıttar brabılığa onna bayılgı çempionat baronsa medalin kati Artyom Slepsov bet türgenlik takkan aksanı 4 nalığıda salgı össö betin sögülen orar albahan parterga kördür 4 nal bolla Artyom Slepsov kapsığını kayınır salgı abaratına yalbahgar tabdan korar Erdem Barakşona bülelir ohu kelin federalini okuruk prizora Erdem Barakşona Buryatiya Artyom Slepsov kan yer takkan turar Artyom Slepsov Rusya ederden 2 tönçe hübbeti ötsüllağ Andrei Midloveskent'te ürün kömüş prizora aksamıt 2 tökke bolla Dere Erdem Barakşona pössökke bağlı orunda salgı aksanı altta tökke orada ağız tökke bolla jabı kuttalla balığın yakiddi ve kireske okse doğuttar dere da bir balığın yattan 14 bağlı orunan ras tekniçeske köyüne ihtiyan baronsa medali kadar bolla Buryatiya boğa Erdem Barakşonap sürbe 5 boğaz sağalabıt 6-11 kilili aktarı Buryatiya tostuga oskolatıttan Erdem Barakşonap soğutağın medalga tegiste 2 baronsa medali bulcahıga saka bolatlara sürbe 5 olttan sidelenen takkanlar baronsаны bulcahıcallar kıhıl monnuktan
Россия ederderen sürbe 2 hıllaq tühülgetin. Ürün kömüs prizora Mikhail Ivanov Gornay Oanna kendini utarı uygulan Ivanov Gökmünlükten mene xanılas. Mikhail Ivanov biligen tos trenerinden Anatoly Sipsep üleli qamny hıljar ondan Gökmünlükten tostar mene xanılas bağa uygulan Ivanov tos trenerinden Ivan Dmitriev Anan Anatoly Anatolyevich Sipsep, Ivan Ivanovich Dmitriev itilläçilerin kişileriger bastığı tühmek tümüktenere 4 sekunda kalan tuddağına Aksan 01 uygulan Ivanov kapsığını kıyener. Uygulan Ivanov 30 sekunda laksarati bitere 15 sekunda kalla. Uygulan 2 tığınca sürbet ötsüllağ Respublika. Nikolay Nikolaevich Tarskay adından çempionatın 5 settekilağa kıyılağa. Aksan 1-1 geten neste Mikhail Ivanov mütehek bağlal batından enneke tağısta minüte 4 sekunda kalla. Sürbe sekunda kalla Aksan 1-1 jamantan bıraksı bolara bola olatta siz tahiga bardılar. 15 sekunda kalla. Atavera приглашается Манчары Ильинов. 10 sekunda kalla jara bıraksını kütebet. Kapsı sıtır kayar keme 5 sekunda kalla. 2, 1, Vonnaşça bir bağlı binen Mikhail Ivanov Alton 1 kile 2 baron satan kadar cestenine. Gulan Ivanov bahis meselelerine onu salgı. Rusya çempionatı ırkıtlar bırabı ılığa Baykal Open turniri gar bırabı daha barar bolla. Обладателем бронзовой медали. Alton 1 kilelak bağıştırga. Sürbe 5 bağış sağalabıt yahınıgar. Kıhıl kömüs medali bolcağı tağıstılar. Kıhıl monluktan Pyotr Konstantinov, kök monluktan Manchary Ilinov. Bu olattar kıybıttıra. Sportivnay kariyeratıgar amanna gıtın uhu kelim federalne okuruk çempionatın kıyılağınan taqsıға. Bir nol aksandan kapsıga kök monluktan tustar hejigenten törüttağ. Manchary Ilinov kapsıga niki tağısta. Arbitr Suzyek Kseniya Lekhanova 30 sekundalak saratini ikkistan. Kıl monluktan tustar Rusya sportun mastara Pyotr Konstantinovka berdi. Onun bilgen saratilak südbä hükünde tümükten nağına Manchary Ilinov kapsıga 0-2 aksandan niki taqıga. Algınan ban Pyotr Konstantinov final ağara kesitigar. Mütehek sekundelerge Artyom Slevtsovka 3-1 aksanına haber ettiren yehad. Mütehek sekundaga baharıla qamdanını oňorunan aksanı 3-3 kıyan finalga taqan tusta hajar. Aksan 0-2 bolla minüte 5 sekunda kalla. Manchary Ilinov kapsığını kıyan yehad. Jara Pyotr Konstantinov bataktır. Wana jamantan toqay taqamnany taqarın körökkä heriye tutan tağısta salgı. 2 balı horunna Aksan 2-2 bolla. Keta rahar bupukurdu Pyotr Konstantinov bitehek sekundalar gadla. Baharla qamnanylaryň oron 9. Aksan 2-2. 4 sekunda kalla. Yarana bilgen kapsıga Manchary Ilinov bahittara hajar. Onna kanna ünlestite Pyotr Konstantinov balahanyata, bu balahanyata kena oranlarda. Остается 25 секунд. Sürbe hükünde kalla kapsığı tümüktenlere. Pyotr Konstantinov kömüskeniga Manchary Ilinov kamnanıları gördür, adaktır. Toqtoğuk Pyotr Konstantinov kömüskenne. 10 sekunda kalla jaramantan bıraksını kütebet. 5, 4, 3, 2, 1. Wonna 2 aksandan kıyını hediyen Pyotr Konstantinov Uhuk ilim federalne okuruk 2 tığınçı sürbe 5 sıllıqtı ülkeden sürbe 5 bağıstan çöpüyünü dügadıныlar. Ondan Manchary Ilinov ürün kömüs medali ketiğe. Manchary Ilinov rikottan tattajan kordurar olgunan barattan ol kamdan ittan onca hükünde lappas buda onun utavulatları
салгы Россия чемпионата күйтер. На ковера приглашаются борцы весовой категории до 65 килограммов. Дәрі дағыттар төхілгеға 6-15 келеләқ бағыштар бронза медалі бұл жағыта қыстылар. 6-15 келеға олса сүрбә бір бағыш сағалабыта. 10 сәттетін кәннер қалыларындар 3 месті бронза медалін бұл жағыта қыстылар. Әрдем Шары Степанов Бурятия. Окунин федеральный округ чемпионатын бронза призера. Онна кеніне ұтары Россия әдердерін призера бол Александр Балуров. Россия чемпионаты ыркыттар бұрабын мүтчі тұтуға оларын Байкал Open түйілгетігер. Ол көгі үлін сөп. Александр Балуров олыс жөйттіліқтен 2 балы ғырынна. Салғы мантан бәті оңырыр керейін оңырынна да. Дәрі 2 бал бар. Ақсан 4-0. Олыс үшігай менісіні көрдірін ақсаны 4-0 оңырды Александр Балуров. Салғы маннақ самыққа. Олық үшігай кәріқса білләқ. Сұты қамнаныны оңырын. Ағыз 0 ақсанынан әрәлләқті кендегі дағыста. Өссі 2 балы лаппиянылыққа, бастығы түйімәққа. Дәрі өссі бейді. Бертушка албағын оңырынба кәннеге тақын көрді Александр Балуров. На ковре А. Победу Дәрі, оны таматта ғырыныққа 10-0 ақсанынан әрәлләқ өйнеден бронза медалі катарческе тегісті Александр Балуров сонтар тұстуғыз қолатын етілләчіта Сақайра. победу одержал Александр Балуров, Республика Саха-Якутия. Әддем Шары Степанов Байкал Open түйілгетігер. Россия чемпионаты ұрқыттар бұрабы бұл жағыға. Сүрбә бір бағыз сағылабыт 6-15 келеләқ бағыштырығар кығыл мұнықтан Виктор Жербаев Бурятия. Көк мұнықтан Эдуард Попов Сақайра кейсі тағыстылар. Виктор Жербаев 2-ләқ Дмитрий Петрович Коркен турнирін бронза призера. Оғы келен федеральный округ әдеттерін көйелаға. Лоқан жоңға призера. Көк мұнықтан Эдуард Попов Россия әдеттерін бронза призера. Оннаттан кені алыс үшігай тұстулары кәндіке кәмдерге көрдірі хүджар. Қайдақ бар балағын яттан көйттаран ехен олыс үшөй қамнанылырын оқталан. Көйілері сетехерін бейге бары білебет. Иван Деригин 36 кубагар Эдуард Попов. Кежік моңғыштун олықтан кесіге бәт қырынан қыл мүтчі бахиттар бұта. Оннаттан білен ұғылен чемпионатығар 6-15 келеләқ бағыстырға. Финалға таққан кесі әдерін көрәбет, онан сабағалы бұтынан Эдуард 6-15 келеға олықтақтық көспетін сәрәйін көрек қойып. Вәрі Виктор Жүрбаевқа хатаққа келбеппеден ұдары қамнанан кәнневдер жүрер, стойқа тұран кәлелер, олыс жөді көміс кәнне. Ол кәмге Виктор Жүрбаевқа тұт сүкінделәқ сәрәти бәрілінне. Oba! Töt bal Eduard Popovka. Ақсан 1-5-ке болла. Дәрәді олысы жүгәддік өндіс кінар түгәнер, күл түгәнегер кейден төт балы сұрынна. Минута 19 секунда қалла қапсы өті бүктенері. Жүрбайып атақтан көрір. Ағас көміскәнеге баран қалымыққа, төттіртіні кәнілі үджекқа. Қонна қандаттан үлләсті болла. 1 минута қалды қапсы өті мүктенері. Жүрбайып кәнниет таққары мұтын. Ғырда құтталлақ балығын әкетті бет. Даматта көтоққа, бұл балағын етті таққыққа, ақсан 3-5-ке. Тұроққа. 30 секунда қалла қапсы үтіміктен әрі ақсан 3-5-ке.
Jada Kutalla balığına kire hırtıvat. Sürbe ağız sekünde kalan turutugar Aksan 3-5'ke. Kök mınlıktan Eduard Popov kapsayını kayın yer. Debilen Zerbayev süstoğu tenge daqqastanan koruktağa. Turuk budun nada, tulu yok budun nada. Aksan kaltarkay. Ergen berikka. 10 sekunda kalla kapsayı tümüktenere. Zerbayev bırak. Darada. Tulu yokka. 5, 4, Dadagor, 5-5'ke bolla Aksan. Onda 5-5'ke Aksanınan, Kaçıstıvanan 4 ballak bırakının orbutundan köyünü etiyen Uğukinin çempionatın köyülağından taksar Eduard Popov. Onda Viktor Zerbayev iki kamsanıtından kene Aksanı tennete oların 4 ballak bırakığı köpütünden ürün kömüs medali keder bolla. Sütbe bir boğustan Eduard Popov kapsığıga köyülağına takkan çempiyon ürlük altın süttü. Sette 10 kililer boğustarga Ivan Patapov bıha. Bronsa medali hurunlar Vladislav Kirivashapkin unterlahatçıta bırahanan uhudlu budun. 10 boğus sağalabıtı sette 10 kililer boğustarga finalga köhükkümüs medali bulcağı tağıstılar. Igor Matveyev Sakahire, Sayan Jigzemayev Buryatiya. Igor Matveyev Sakahirin edetlerin üst tögüllәq kıyılağı. Sakahirin Ulahan Jon'un 2 tögüllәq prizora. Buryatiya prezidentinin ahağas tühülgetin kıyılağı. Sərətilək sökündə bittağına, toxtaqamlanı oğullu batağına, onları iyağa. Bal. Bir balı Igor Matveyev sorununa. Başlığı töymək bütümüktenere bütək sökündeleri qallı 5 sökünde. Aksan 1-0 Igor Matveyev Rusya sportun mastera Sakahirin üst tögüllәq edetlerin kıyılağa. Başlığı töyməkkenne kapsığını bahaya tutan yer. İkis baharılaq töymək sağalanına Aksan 1-0. Derada Igor Matveyev boloğucu kamdanılar oğuran 2 balı horunda. Salgı bäte hövlän oğurar albahı kiresikке. Balahanyatın kördür. Ona kamsanı salgı oğullu bata Aksan 3-0. Igor Matveyev kapsıga 2. Dera ana Jigzemayev pataqtata. Igor kömüşkener. Bu mantakada kömüşkenerin körükka. Jigzemayev Johilge tahıgar öktenleren bağlılığın bağırtalır. Igor Oloqtıraq taqtı kömüşkener 2 bağlı berelik. Darada Arahanay balahınna barda bolanalla Aksan 3-0 bağlı sıvatlar. Igor olus çöydü kömüşkenle. Igor etton tustuk dogottara atastara onna tus bayam. İran atılbı bağı olimpiska ünlüğün kömüş prizora. Andoddu çempiyona Rahman Amuzat Kaliliga kadda qaramaygınna tamın tas körüngünen. O da begal gatan kene lita taqa uğun. Üstaq oqtaq bağas bolar. Baltara mötaqalla Aksan olar ibbat 3-0 Aksandan. Ankseli koça tuttan Igor Matveyev kapsığını itaatiylaqtik erellaqtik bahaya tutan eher. Otut 4 sekunda kalan tutda Igor Matveyev pataqtata. Darada Jigzemayev 2 bağlı horunda. Salgı Igor 2 bağlı horunda Aksan 5-2'ge bolla. 10 sekunda kalan turar Aksamaqqa 15 sekunda kalan turdağın Aksamı 5-2'ge. Da bileyin Jigzemayev bıraksını kördüğü. Igor onunla vartıgar belen boluğuna da.
Олох күстақ көміскенеге тұрда. 15-2 ақсанынан көйіне дейін. Сәтті 10 келеләқ бұғыстарға 19-тан көйелағынан тағыста. Игер Матвеев Сақайра әңшелі қочытанына мұлуға. Дәрі сәтті 14 келеләқ бұғыстарға баронсы медалі бөджіға Риана Канешкап көхі мұннық жүрапчы. Николай Сипсеп көк мұннық мәңе қаңылас кесте тағыстылар. Сәтті 14 келеләқ 14 болан сағыла бұттара. Onun kənlər qallarınlar medal bulca hıtıgar saqa volatlara qalan hıcallar. Dara kola. Ərekkəs qamdanını oğuran kəndin jekke hüyran taqqandırar. Onna mantan əriye tutan paramakaşkanı tutuq qurduk. Ekki bağlı hurunna aqsan nalıkki salgı kireskalar. Ol kemge kes baronsa medal bolca hıtıgar raskayını hıtıyan baronsa medali One Rusya şampiyonatı ırkıttar bıravulla Alban Abakumap talı bağıha. Nikolay Sipsep Oğulun Federalini okuruk şampiyonatın kayılağına taqqatı buta. Yine Oğulun Federalini okuruk şampiyonatın prizora. Respublika kıtın çöhülbeti ötsallaqtı hülgetin baronsa prizora. Oğuksa 4 bal. Aksan alttan u bolla. Napaka. Dere Nikolay Sipsep össü tügüle daqqa kirer. Onna mantan toqqayda qamnani oңорон halkan tahararın kolokka. Поединок закерное место весовой категории до 74 килограммов. İki bal aksan ağısnal bolla. Sökke balı horunan 10-0 aksandan kıyını hüteyen. Nikolay Sipsep 2025 yıllağı Oğulun şampiyonatın baronsa prizorundan bolla. Tühülgeğe 7-14 kilolaq bağıştırgı. Çempiyon ürdük atın bolcaha tağıstılar. 12 bağı kendigar qallarınlar kıhılmanlıktan Oleg Fomin Respublika çempionatın 2 tügüllaq kıyılağı. Oğulun Federalini okuruk kıyılağı. Onna genene utarı Respublika üst tügüllaq çempiyona Ivan Derigin tühülgetin prizora Aysen Patapap kökmünlük. Bastıqa tutsa gündələk sərəti Oleg Fominga berilinne bastığı tühməkdə müktənərən minütə 10 sekunda qalla. Sərətilək sekunda tühməkdənərə 10 sekunda qalla. Oleg Fomin tuz trenerindən Anatoliy Sipsep öləlir. Oğu əddəğına mağnagi treneri Inakenti Semenevis Paselskay. Ondan Aysen Patapap 100 nömərdə oğuz pattimdə askolatın kıhatın aham baran bilgin. Kene Artur Konstantinovich Konstantinov salaqtatından könnete küste ağatçıllileri ahar. Bir nalaq sandan enneke tağısta bastığı tühmək demektenere 4 sekunda qalla. İkis baharılaq tühmək 3 minut etiger. Sivistok berlinne. Aysen Patapap tutatına daqtır. Ne olattar qaddarı tarı. Qapsığını hıtır qatır qamlanıları oңorallar. 2 minuta 4 sekunda qalan turur qapsıhıga. Alekle bilen teginatçı üllele atağına kıyıga seddir qamlanıların ortalığa. Dere taqtahın bolla süstehi. Oqsa 2 bal bar aqsan 2-1'ge bolla. Salgı. Qıptıydahın albahın kördür. Dere ilitin bolcan körür. Toqta qamnanı taqsıbata baltıra men taqalla. Aqsamıt 2-1'ge. Sürbeh günde qalla. Aqsan 2-1. Oleg Fomin qapsığını kıyını her. Dere Aysen Patapap olaq küske toqutu tühetilendirir. Ataqtahın bolla. Dere da. Dere da. Bunda 2 balı kök munluktan Aysen Patapap kebiyetiler. Aqsan 2-3'ge Aysen Patapap bu qapsıhıga kıyılağına taqqar. Ondan Oleg Fomin munluktan kubik kötün tüstabiliyen qatılağını sucuyalar körüqtere. Dere sucuyalar qatılağını körün baranlar.
2 balı Aysen Patapapka verdiler onun. На ковре А Bitayık sökündelerge baharınıla kamdanıları oңорон baron çempiyon ürdük атын sökte Aysen Patapap tastaq жаңы Johun bağı Antan Alek Famin bayılgı tühürge ürün kömüs medalini keder 14 kilo Россия çempionatıgar belemin sağılı. Tühülgege 19 kilolar bağışlar 10 bolan sağılabıtlarıgar bastığı baronsanı bulcağı tağıstılar kıhıl munnuktan Buryatiya bağı Sport mastera Tümen Badiyep, onna kök munnuktan eder erçimnaq çorapçı çoluğuta Yuri Starostin. Kaybat bayılgı çempionat baronsadan katı, onu tahanan Россия çempionatı ırkıttar bırabı ılığa. Tümen Badiyep saqa heren köngür tustunu taptaçılar enemiye. Biller at sol, saqa heriger bolar tühülgeleri bilde de kötüppet bağız. Tümen Badiyep Alexander Vladimirovich Krylov tühülgetiger bastan. Çempiyonlar loteriya tardılarıgar sebiligine akayan taqqıbıt Aysen Patapap kudduk 1 milyon uğ qaçınan nagaradını suya hızcıbıt Buryatiya beğaha. Tümen Badiyep onna bege eder keskinlaq beğaspet. Yuri Starostin derada qamdanı taqqı kuddu bolla. Manna toqtağını hoq ikken partırga taqqan baddılar aqsan nal olar yiğ taqsıbat. Bu olatları barıllahın qapsıhıga Россия ederderin kıyılağa prizora Европа kontinentinin ederderin prizora Tamir Yeshinimayep kayıttalarda össü bir balı horunna. Tümen Badiyep ataqtır. Mantan balın haddaqaların körük. Dete qamdanı oңorары bot. Alqas sıyha bolla. Paramakaşkağa kolbattardı bot libitin. Aqsan 4-0 sürbekke hükünde qalla bastı tühmek tümüktenere. за третье место идут в красном трико Тюмен Бадиев. Tümen Badiyep 4-0 aqsandan kıyın her. 19 kilolaqtırga baronsa medali bulcağı bit ikkes tühmeğe. Тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Össü 2 balı horundan aqsana alttan alanda Tümen Badiyep. Ковер А. 2 minuta 2 hükünde qalla qapsığı tümüktenere. Baltıra minuta qalla. Aqsanga olari taqsıbat alttan alaqsandan salgı össü ataqtan Tümen Badiyep. Ülelen bol buton Yuri Starostin kottıran salgı dostubut alganar. Össü dögül ataqqa kiren 2 balı horundan aqsan ağız nal bolla. Республика Бурятия. И ему достается бронзовая медаль. Tümen Badiyep össü dögül ataqtata. Onna bir balı binen aqsanı 9-0 oңorda. Onna 9-0 aqsandan erellaq kıyını hitiyen 19 kiloga baronsa medali kadar çestinler Buryatiya Respublikatından Tümen Badiyep. 19 kiloga 19 barıgar kıhıl kömüs medali bolcağı tağıstılar ağız bağı kendiyer qaldıran kıhıl monnuktan Tamir Yeshinimayep Buryatiya kök monnuktan Roman Nikolayev Sakahire. Bu olatlar ikken Боковой судья. Россия ederderin südbe hastları gaddılı prizordara onu tahanan Tamir Yeshinimayep 2 hüdbet 4 sallaq tühülge 14 kiloga çempiyona anda tühülgetin ederderge kattılağa Evropa tühülgetin baronsa prizora Roman Mikhailovich Dmitriyev tühülgetin 2 tügüllaq kıyılağa ondan bihi olbut Roman Nikolayev Россия ederderin baronsa prizora Roman Mikhailovich Dmitriyev tühülgetin kıyılağa Dmitri Petrovich Korkin tühülgetin Tamir Yeshinimayep qanna dağınık sabatı qılıybat. Dmitri Petrovich Korkin turniriga Tamir Yeshinimayep 14 kilo ketinci hüdbet 4 sılga Viktor Sadyan Alexander Baltuyev kendilerden baronsa medali kepite. Roman Nikolayev Gökmun'tan kıyınyer Tamir Yeshinimayep adaqtata.
Dere bataqtahan tatto qamnany taqarın koruqqa Roman Nikolayev kömüskener. Tamir Şinimayev eriye tutan taqqan 2 balı hurunda salgı kereskölelir. Aksan 2-1 sür baltah günde qalan turur. Bastıgı tühmäktümüktenere 10 sekünde qalan turutugar Tamir Şinimayev 2-1 aksandan bir Roman Nikolayev'tan bahaya tutan her. Nere salgı nekkes baharalaq tühmäkbet 10 bağa sağlabı 7-19 kilolaq bağıştırıgar. Роману также 20 лет. Ketençe sürbet öt sullaq Rossiya derlerin tölgete Groznayga ıtıllı butugar 7-17 kilo çempiyonu 7-19 kilo baronsa prizora behigen jebitiger ohu kelin federalny okrug kahıl komis medalin bol jahallar. Поединок за первое место. Nere Roman 2 litin kolban hajjar mantan olus turoqqan dallahatçıların 2 lapaqaları götüherätçi. Olgana matta bilgen iksir nada taho qaqsan çugas 2-1-ge. Aşağıdağına qamsany orarga 2 minut elaqbet. Derda Yeşilmaya badaqtır. Araban mantan bäta qamdan öten oron nada. Elitin kolbata. Baltıra mı öte Derda bet turgenlik tururda sojuya. Minüte 15 sekünde qalla. Dere Romalı qallarına daqqastamıtın Tamir Yeşilmayev keten turan kendiye süren taqqan 4-1-ge ordaqsany. Salgı elitin kolbur. Stoyka 1 minüte 1 sekünde qalan turarak samıt 4-1-ge. Dere da qottar. Bilgen Roman küskölelen haqalıyan nada. Biremete baranlar. Yeşilmayev 3 bal çorbaqtanna. Dere tasattıttan bıraksan karar. Dere da bu qamnanyga mütçü tuttarmakka. Öretardan taharan 2 balı hurnoqqa. Natija qamnany bolla jegine. Dere Roman tardar 2 bal bar. Aksan 2 balı Tamir Yeşilmayev'e verdiler. Aksan 6-1-ge bolla. Meqa bal berilli bete sürbekke hükümde qalan turar. Aksan 6-1-ge. Bıraqsıqqa 1 bal. 13 sekünde qalla. Össe 1 balı seretenler berdiler. Aksan 6-3-ge bolla. 13 sekündeden bıraqsı. Abırın çöp behigini. Roman Savakka zaqvatın lappiyan bıraqsın nada. Enten oğroqqa bihattan. Össe 1 bal. Toqta hoqten bolla. 3 angar sekünde qalan turar. Aksamıt 6-3-ge. Wonna bu kirsiga 6-3 aksandan kıyını etiyen Tamir Yeşilmayev ohu kelin federalny okrug çempionunan bolar. Ondan Roman Nikolayev ürün kömüs prizör bolda. Onda olatlar olus sıtı kapsayını gördürdüler. Роману Николаеву достает. Onda da Rossiya çempionatıgar bıkkattar barabı süs bırhın ıllılar. Nerede ottar tühülgağa Andrian Lenskay kıhılmunluktan kökmunluktan boyan toşa dapap Buryatiyada qastılar. Aksan bettürgenlik 2-0 bolla. Salgı sökki bağlı hurnar Andrian Lenskay. Aksan 4-0 bolla. Nerede Andrian Lenskay. Sökki bağlı hurnan aksan 6-0 ordu. Поединок до решения. Össör gidekka. 2 bal. Aksan ağusnulga bolla. На ковре А. Andrian Lenskay Dmitri Petrovich Korkin turnirin Baronsa prizora Shakhtarskaya Slava Narodlar kellerinağı tühülge Ürün kömüs prizora Erellahtik ağısını alaqsandan kayın erbalarını tühülge Uğu gülün federalini okuruk prizora Onna bayılgı tühülge ağın 16 kilega erellah kayın etiyen Çempiyon ürtük atın ağır Andrian Lenskay qotudoydu qohuna Anatolievich Shevsap itilläçütä. Anatolievich boyan toşa dapap ürün kömüs medali getiga. Точного федерального округа весовой категории.
Jarada Vitaliy Efremov, Artur Yılbaskın kisileri aksan 2 tökke bollar gitekka. 2 günde kalla. Onna 2 töt aksandan habrittari bolladı ottar. Toğun 2 gilega 10 bolan sağlabıtları gar. Baronsa medali boljaha tağıstılar Stepan Ivanov Sakahire Nurba. Onna Arsalan Baljanimaya Buryatiya. Kıybıt bıyılgı çempionat. Baronsa medalin katiyaga. Stepan Ivanov Respublika ederlerin Terjora çempiyona. Jarada Arsalan Baljanimaya 2 balı bettirgenini korunna. Aksan 0-2 bolla. Yol jıppıt Buryatiya Respublika'da Arsalan Baljanimaya partner görelir. Salgı kamdanın oğullu vada. Jarada ottar 4 balı manna Arsalan Baljanimaya verdiler. Приглашаются Георгий Сергин, Республика Саха-Якутия, Максим Лубенецкий, Амурская область. Won sekunda kalla. Ol kemge 12 kilometer bite final hagılnan erer. Bu kapsının tümükten kebihikka. 7-0 aksandan. Buryatiya attağa. Arsalan Baljanimaya ohu gelin federanne okuruk baronsa perizora bolla. Jara kahılmanlıktan Yorgun Sergin Sakahire. Onna Maksim Lubенецкий Амурской область таққан кесенереллер. Кыһыл көмүс медали болжаһы 19-тан агыс бага кеннер халларындар. Yorgun Sergin Sakahir'in 4 togullah çempiyonu. Иван Яригин, Александр Медведев, Дмитрий Коркин народтар келларына төхүлгелерин призера. Россия эре төхүлгететтен медали хоқ биги команда бут начальнига Yorgun Sergin бастыкы минуталеттен отарлаачтын күскеген хагылата. Оксе жарада Лубенецкий Бертушкан орон көрдө. Ол камнаныга бар бакка, отары камнаныга оран Yorgun Sergin 2 балы сурунна. Lubенецкий атактыр. Yorgun Sergin kömüskener. Owanna da kendiga süren takkan salgı 2 balı horundan aksanı 5-0 oңорда. Балтырам өті қалла басты түймәк төміктенлері. Амурская область бұғыға Максим Лубенецкий 5-0 ақсанынан бейі қапытамытығар. Лекс қапытамытығар. Yorgun Sergin'ге 5-0 ақсанынан хабриттаран ер. Жара Lubенецкий тақтыр. Yorgun Sergin көміскенер. Мантан қайда қамсаны таққарын көріққа. Yorgun adaqtır, onna salgı mantan. 2 balı horunardo, 1 balı horunardo körüqayın. 1 bal. Aksan 6-0 bolla. Bastıqı tühümək tümüktenne aksan 6-0 boluqtağıda. 1 bal berilli vədə də tabuluğa toxtadaq qıvada. İki bal Yorgun Sergin'e aksan ağız 0 bolla. Ras texnikiska köyüne hiter biter 2 bal tibbet. Yorgun Sergin qaydaq qurduk kırahıbette bini köddürün. 2 balı horundan 10-0 aksandan köyüne hitihen Huk Elim Federalne okuruk çempionatıgar oçarıttaq köyünden Yorgun Sergin'e ağartalibet. Kıyılaq olattar Çingiz Baljanimaya Buryatiya Respublika'da onna Maksim Tolmachov Sakahira tosta tağıstılar. Kıybıt
Oğuk elin federalinde okuruk çempiyonundan boluğa. Bastıkı 30 sekundalak sərəti berilinne. Maksim Tolmachov bilgin ağıyıq sökündenen qapsığıga inniki taqsığa. Dara Maksim Tolmachov boluğu çögödde batağına taqqa giddi. İki bağlı horunna onna salgı sərətiyle aqsa kündü tümüktenen össü bir bağlı bilden aqsan 3-0 bolla. İki minüte 5 sekunda qallı baharlaq 2 tühümək kesiydi. Olatlar yahanlarıgar, ağayaqtar da olihin ettan. Beylerin kıtta qaddarı tarı keseller, tördüler de. 2 kesiga Yevgeniy Aronov aqsana 1-1'ge valla. 3-1'ge aqsandan inniki taqasta Yevgeniy Aronov. Maksim Tolmachov keside tümüktener 2 minüte hüdbeh günde qalan turar. Yevgeniy Aronov İlya Jabalavataqtan turar, minüte südbeh günde qalla. Onda jada jataqta aldıqtan salgı sayınlaran 2 bağlı horunda aqsan 5-1'ge bolla. Maksim Tolmachov taq kesilerger 4 sekunda qalla. Aqsanular ibbat. Maksim Tolmachov kıyan herkeyi bığıtlan qanna dağını ıqsabatı qılı ibbat. Dere ulusu çöydü komsatardan salgı toğraqqan kenniyet taqqan 2 bağlı horundan aqsanı 5-0 oңurda. Össü 2 bağlı horundan aqsan 7-0 bolla. Maksim Tolmachov bu kıyıtından çempiyon bolarga Allah qaralla qaddıların orda. Anta salgı Yevgeniy Aronov İlya Jabalov kesilerge aqsan 5-1'ge 4-5 sekunda qalan turar. До 97 килограммов звание чемпиона завоевал Максим Толмачев, Республика Саха-Якутия. Damanna 4 balgara kötümek bütün nada. Açağa bir haqqa yikeler. 5-2 aqsandan Yevgeniy Aronov kıyını sidista onna hukulen federalnay Победу одержал okuruk Евгений çempionatın Аронов, prizorundan bolla. Саха-Якутия. Yevgeniy Aronovka ağırda boluqtun. O bölümüge süsülbe 5 kiloga 4 bastın bağız surutlar bıtıgar. Baldan sırrı populatiya Mikhail Nesterov Saqa-Hereki istahzırlar aqsan 6-2'ge. Послушайте информацию. После данных поединков состоится торжественная церемония награждения чемпионов и призеров. Просьба приготовиться. İki baldan sırrı popka aqsan ağız 2'ge. После данных поединков состоится церемония награждения. Forma одежды 4 baldan sırrı popka. Süs sürbe 5 kilolaqtar bitiger. Sportkinna terminal taqpıtna Saqa El Klassikata je taqpıtna loqsızlar bapıt. Kıl monuktan Danil Ivanov, Kyoq monuktan Nikita Khabarov. Kıl monuktan Danil Ivanov qapsığını 1-0 aqsandan bahaya tutan her. Bastıqı tühmək tümüktenere sürbe 5 sekunda qalla. Dere Danil Ivanov Sevistogut'ta tutatına taqqastanna. Onna mantan salgı toqtağını qamnanı taqsı bat. Dere Danil Ivanov Adaqqa kiren eriye oqqan taqqan 2 bağlı horunara betkara qalla. Sərətiləq sekunda tütümüktenere 10 sekunda qalla. Oqtara da laqocu erli bola durar.
Nikita Kabarap bir balı horunna aksan bir bolla. Dere girsi salganan barar Daniil Ivanov Nikita Kabarap girsileriger minüte 5 sekunda kalla. Daniil Ivanov ataktır. Nikita Kabarap üyehetten abratına gatardan korur. Toğta kamlanı taksıbata minüte 4 sekunda kalla. Dere mantan Nikita Kabarap Pramakashka kolbonsa 5 sekunda kalla kapsayı tümüktenlere. Dere Nikita kan niyet takkan 2 bağlı horundan aksanı 2-3 orada. Beş, dört, üç, iki, bir. Kada! Bütek sekundaga 2 bağlı horunan Daniil Ivanov bu kapsıyıga kıyılağından takar 4-3'ke aksanınan. Jada lok bütek sekundaga kamlanını oңорон. Ondan bileyen katalağını köröktara bilemeni. Köröktara. Bihaka göster da tablo. Az sekunda kabıtı bırakırıgır. Dere sürün sojuya katılahını koran baran. Bireme barıgar kamlanın oğullup olan Daniil Ivanov Nikita Kabarov'ı 5-3'ke aksandan bahaya tuttu. Yakında doğutlar bu kurduk 2. südbe sıllah hukuk ilim federalne okruk çempionatın sıtı kotu kişilere tümüktendiler. 10 iyahantan ağız iyahanıgar örgödötüler. Bihigi olatlar bıt. Ondan töhö kıllarına Rusya çempionatıgar kıttar bırabı ılar putyovkaları ıllılar. Onun sayıngı Rusya çempionatıgar olatlar bıtıgar kıyını kotunu setihini bağırdık kayın. Anıgıskı berilerge körsöka dılı.